کردم دینا چش مرا قدمان دی حتی روی هرو دینا ام دین کرنه هوا راسته دینا هم دین کرن اره یعنی حتی روی هرو که انسان کی کرد و براقی کردستان جل پشتایا یعنی اپر صفحه دبینم یک لسر اسلام دانده که یک لسر مسیحی دانده که یک لسر ازدی دانده که و دینا چش مرا قدمان دی گم شعب کی حق و سال مظلومن که دینا اشتا ام دین اسلامتی هات تاریخه تاگی او کر خراب کر ایزیدیا اسلامش گندیا ناگره گیا دو کجه درده که هاف يعني عم بفترن تاريخ این پشت دوارن همین 10,000 3,000 پشت دوارن عم دبینن اوه کرمانجا هابین ما ملك دار هابین ام مادی هابین و داغنا ملك داریوس حوال سر کرمانجا بیوی به ملتی کرمانجا گود گو ایمانه خواه به نبی ایمانه خواه به خدای نبی دانیل بکن نبی دانیل جاوجی نبي كي پیغمبر كي او بي ياكي يهودي بي ايه فوي عرض وخدي اسرائيل يعني وي عرضو عزمان شكر وي موسى اختيار كر وي وصايا العشرة ضاغستن سار ودار وانوكي وهين باري مسيح واره يعني ما ايمانه خواب خدي اسرائيل كربي دار اما مسيح جهات ما مدبينن لغوري انجيله كرمانش اد زردشتي جی ایران هاتن مسیح را سجده کرن مسیح قبیل کرن لیسو ایمان گندی و هین معصم بی و بفتل تاریخ چی چکدن یعنی تاریخ سوره عراق و ترکیش خورا ساکته ببینه هفت دولتنا علاقت خوگی به دین اسلام و تنبی هفت دولتنا گشتک دولت مسیحی بین گیب دناف سلامتیه دا دعیشین دولت مسیحی دا یهودی هبین زردشتی ازیدی باقی لدیان گشتک تادا بنگی دعیشین مشکلاتنا اما پشت دینی اسلام هات زرار بالشی یعنی 1400 سال دا حلمی هر یکی کرمانش انو کردستان چه ببه چه نابه وانا بزوره شیرم کرن اسلام فهانا بیت خزمجیل جام گندی و نت کرن اسلام معنات موله گنده جه ببه یک بطار به موله معنی ایتای تا سلاح را کرد تب نفچ عوی تاخستن تخرج كرن وحطانا كعفرين خرادة كنت وانا ولا وانا براك بريج وانقول منا اجي اسلام كوك دورم نهائيا يعني هو تشتكي لا نقاش عليه بس نكو مثلا تاجي دان كنا خود تاغوت انه ازديج ايراني هوتن مسيح را ساجدوندن ومسيح قبل كرن قوري كتابة التاريخ طبعا مش كتابة عرب وعالمينا بلكي مجي كتابة كما إما كرمانجا سر تاريخي زردش درنكي مثلا عمري في ديني حق صالة طالما ازدي هاتنج مسيح را ساجدوندن ومسيح قبل كر قوري تاريخ ازانم هفتي و 4 فرمان بسر ازدياده هاتنه وقت يعني تدن کرن ما بخو ندیه ویتشتا بلکه ایتولیه مدی و کنو و مسئله شنگال به حسب فرمان ته حسب یعنی نوعه بس هفتی و سه من ندین طيب طالما مسيح را ساجدوندن ومسيح جي دبي از مخلصم يعني از تجوي تشتي خلاص كم مسيح هاد قواتم حياتك عجار بتادم ايمانه خب دانكرنه ما بكى جهنم نوبيني لانه خده مسيح كر قربان اجبار ما بر عالم قشتكي تمام ابشوره ترمى طالما تبخوغو ساجدون ازدي وجر ومسيح قابل كر نويا لا كان مش خده تان رو سجده دكن طيب خير في فرمانو بسير دهات خير خلص نكر تكس ساكه که هجوم گندیا کرم دبینن دین اسلام هات مسیحی جی کشتن و یهودی جی کشتن و گشتا کشتن قابنگی کافر نجد صحراء هات و خالص هاتی عرضی خالکه دبه مسیح دبه نامشه تشير استخدام كم تعليمي مسيح دبت كجي كلاك خو حاس که وکی تو چوش خو حاز دکه یعنی تم حاز کردن سلام نشتاد خوازه ای هاونوجی هاتن ملت جی فقرای ملت بهافرة عيشة دار هاونوجي بزوره شيروتن عليهم يا رجال وكي باب الحارة
هوتن وعردي جوبنا صلاح الدين هو جي شاوطون جي سارقت كرن جنت كرمانجا جي اغتصاب ذكرن قشك جيت ينون قشكت جنده يعني دبين اسلام لانه بوفك اسلام ونا بوفك بين يعني بس وانا اغتصاب ذكرن مير لقوري سورة التوبة بسنها شورت يعني جنديا زور ذكرن دقوتون ايمان خو بالله وبمحمد ناكن وام كوا بكو جنيوجي وينكي بارو بدن جزيه رح نكون يعني هونو كي بيبساري كرمونجا هذا مسألة قشتك فيعني هذا مسألة ما يعني وجاركي هوتنا خلاص تكرن المسلمان تخزماجير جامعة تعبدش كان ديورو يعني وانو طيب برجو نحن باعتقاداتها علم ما كان لدين ما كان علم ما كان الدين انسان بشر تشيكر جام خده بخو اديان تنانا جام خده او هاي انه شتا حزدك وتشيكر ودخوزه انه تو جنده بهافرو يعني وقتك خوش دار بوس كان هونو كي انسانتا سلامتا ايوه خده بيش تا دخوزه فهمتين كتب هانا خلص ايمن سيرافك نحن تشوركر انه هذا دين عمل بشري اري استار متفقين ساعات خرجنا اوكي ماشي ساعات تاخذ غرمه اوكي